دەستپێکا جیهادی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بیست و دوی ماه صبات جسال 2019 روجا اینه پشت میجا عشای لگند خلیلا لمزگبت ام بيت درسها ام دخوینن جيانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بحثات دوران مدینه و دسپیکا جهاد ویرو میوانه کما پر بقدر عزیز جهایا بقدر بلند جهایا نابي بحيرانورا وتعالى ويجسامي لكي خدمت كان ان شاء الله حيرة شكتاق وحي عودة لهاتي ونورها وحية جي هاتية ان شاء الله مهي بيدان وجه اسلامي رب بي خدمت كان دسپیکا جهادی ما چگوتو الدورة مكينا خود تعالى أمر ومسلمان وجهاده هي نكره دقوا صبر بكن وظيفة وتبليغاتها صبر بكن لبشتي قويدي هجرة المدينة كير بيغمر عليه الصلاة والسلام أصحابيا إيدي خود تعالى دستورا وجهاده دا بيشك تيزاني گو قریشی جبو تجارت کرین و فروتانه بکاروانی دچون شامه و ریاوان دتخوبه مدینه را دبهوری پیغمبر صلافا خدا لبه دید گو که به پیشیاوان و دچینو هاتنه دا دست دین سر کاروان پیغمبر بلو دید فکراوی مناسب بلو دید گوازه کلمه پیشیاوادا و دست دین مسر کاروانی وان بوی آوائی جبدیلا مالی مسلمانا ای جوان هاتی ستاندن مال مکی مالی وانات ستاندن مالو ملکی و همونش و کافران اشتمون ایش خب وی مالی دیچونه تجارت کاروانی جبدیلا وی داقنش مشرکان بگری لورا زحف مال کاروین یہ مسلمانان بو دست دانی بون سر شمالی مسلمان شوستاندن به چونه تجارتا خوشی کرد کارک موزن و گراندن و بدنا چه بسلاح و فلان بوانی ولی حرام مسلمان بکن به وی آوائی وقتی گو پیغمبر او بکی و هزا آبوری یا مشرکان زعید ببه پیغمبر گابا هره که به پیشاواتا و دست دین سلوی مانی هزا آبوری یعنی قوتات تجاری اکونومی یا مشرکا وی زعیب ببین وی نکاربن ده پیشا روشه دا یعنی ده پیشی دا پیلانا مسلمانا بکن و محارباوان بکن گبا زعیب بو اکونومی زعیب بو ایدی ته پیلانه حربه نکارن مسلمانا چکن لولا ده نقبا قریشی مسلمانا ده حرب لعرده بو و قریشیان دریه بی حربه بنیتا کشتنا پیغمبر سلافا خدا لبه و بدستدانینا سلمانه مسلمان بکر بون یعنی عوی که دریه حربه بکر که ایلانا حربه کر مشرکا تشبسا کشنا پیغمبر کرن علیه الصلاة والسلام وش هر قبیله بلا یک لب کن ببیانی هرمی المالاوی همی بکشن و ویش ولاتی وی درخسته و دست داین سلمانه وان نا خویدی بلاش بانانا دنگ ام بیدنگ بمینه بلا پیغمبری خودی دی مینه بیدنگ چنانه دما پیغمبر صلافا خدا لبی خبر کاروان قریشی استان هر جار برک مسلمانی چکدار یعنی اف سلاح دشیان پیشیاوان و جارنا او بخوا ببرک مسلمان بدچو پیشیاوان لیبلی جبوناگو قریشی جبه پیلانی خبردار بون آوانجی تدبیرا خودستاندن و زح جانان بیگو مسلمان لقایوان ورن کاروان فخلاص تکرن واجب ودانا خلاص كده لبلي جاردنجي مسلمان بفيدا وند گريان مسلمان يبو چه درد كتن نقومي هنا پیشا کاروان اي واخ خلاص تكر ايدينا خو به مسلمانا نخواهان کاروان نخواه چودنا افوالا برتوبانا يا نا چه تكرن کاراوا چمو این هاش منه بيجن بقبيله گو دره دلق ایوان دهاتن را دجویان
و او دعوت اسلامی دکرن و بوان را لسر آشیتی و پر جاران هبود و پاراستن اتفاق کرن آشیتی بهرت کرن و اتفاق کرن و همه هدو بپاریزن هنک ورن بمرا حرب کرن ونه و ناریما هنک ورن حرب کرن همه ناریما تمام و پیمان گرید دان وقت چه مینا قبیله دمورا و مدلیجا و هی وقت دیت يعني أري كاروان زات نذكرن لدريد لقى جل قبيلة وباب كاد هاتن تبليغ إسلامي جوار تذكرن ليس تشوندنا وا فايدتك في كيف ردها د الصلاة دوه هجرية بشتي هجرتي صالة شو كتا صلاة دوا دا پیغمبر سلافا خدا لبه 8 صحابيين چکدار ريكرن دورا گو کاروان قريشيان لید بهوري وناميك دا امیر وان عبدالله پر جحش و جیر گوت پشتی دروجا مشیای و نامه وکو بخوینا نامه یعنی مکتوب از این مکتوبین هات بتا هات نابخوین تناخوین دروجا تی بمشی پایرتی مکتوبی وکی کاهلم چتی دا نویسان بیا دما دروجا مشیا نامه وکر و خوان دید گوت بیجه هرا لنخله بسکنا و پرسا خبرا قریشیان بکا و خبر ایوان جمره بینا نخل نامه در برکیا وگه گو به شاطر نامه جر ایدی دور پشتی یعنی مسافات دروجا جوا دورا لنخله بسکنا و پرسا ویدر پرسا خبرا قریشیا بکا کاغلو قریشی کوده بچونا کاروانه واکنگی چو یعنی خبره که ایشو قریشیا جمره بینا عبدالله بحوالی خوبه مشیا هشت حبونه لو حتى هاشت النخلة ودريد الدو هوالي وي جبو قول دبها وبقرهن جي باش دمان دبي اصناعي دا كارواني كي قريشيان درباس بو داغو وقر مكة عبد الله بهوالي قول اتفاق كر قو هجومي كاروان بكن بهابرا او چمبر کرن و کاروان بدست خستن یک جوان کشتن و دو اسیر کرن و کاروان دان پیشا و آنین مدینه اب بو غنیمه یکم بو مسلمان بدست خستی اب غنیمه اول بو مسلمان بدست خستی غنیمه چیه و مالی گو شکافره ولی استاندن لیبل پیغمبر صلافه خدا لبیش عبدالله و حوالی بیرو گود من امر وب کشتنه نکربو مگو هرن من نگوت بو کشتنه بکن تمام و کاروان دانی سر و دست دانی سر آره امام گوت بو مکشن آره جهو و مشرکان شی عتاب المسلمان کرن و گوتن محمد مه حرام حلال بکی محمد مه حرام حلال بکی سالنا 12 مه اب مه گوری اسلامی گوری هجری حسابه هجری برای هجری تقریبا هجری نه ocak şubat mart nisan ne bu işkili ne okey ما محرمه ذو القعدة ذو الحجة رجب شعبان شوال ذو الحجة ذو القعدة جماد الأول جماد الآخر أبانا كنا مهي عربينا إيدي جبان چار مهم هي حرام مثل القرايا ما كيجان مهم يا تقري ما أنا رمضان هرتم دعيني وقت رمضان يك جوان مهاية تقري أبي ديش بيرت قرم مثلا يرو رجب بي يرو يكي رجب بي صالة كدي بيچاخي وبي ده رجب صالة كدي بيچاخي يبي بيشتي رجب روجه صالة ده روجا پیش بتي يعني تقري يعني مها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب أبا هر چار مهم هي حرام يعني دباب هذا قال لك حرب نوي كرد وشتن نوي كرد هاكو كافر جبرق بلاق ونوي المندن أمبارا حربين أكرد يعني دوران جهالة دشي بريا إسلامي شي عربا بخوا ومشركا شي قدري بان مهاد قرتن يعني دبام هذا حرب نبرا وادا هبانا حرب خد سكن عندن سر خاطري وهر چار مهاد قم هي حرام دوام هذا کشتن و شر و حرب و فلان میبان نبود اب چار ماه درباست بون ویدی دیسا حربا خواه بردوام کرد یدیش بوکو اب مثلا جی دیکش با هذا چه ویدی مشرکا جی و جهوا جی لومل مسلمان کرن قولا محمد مهي حرام حلال کرن يعني مها کشتن دیده حرامه
حلال کن لورا او بویان دمهاگو کشتن و حرب تیدا حرامه هات بو میدان دوی مهده چه بو ایدی خدا جل مثلا ایدی خدا وی چی جواب آورده خدا وی چی جواب آورده خدا جل جلاله د سورتا بقره آیتا 217 دا بر سوا مشرکان دا تمام مثلا مسلمان خطا کنن کافراجی لو مل با مسلمان کرد و خدا چی جواب بده ده هنا خو بدینا حكمي كشتنا دمه حرام دشتت برسن يا محمد ام مشرك ام يهودي تين كان اشتت برسن ما مهود وام هذا كشتني بكي تشاوايا فيش تت برسن يعني معناه بيتشو تب يعني تد وام هذا تب كشتين كي زلام حوالي تا كشتين كنا تبيجا كشتنا دمه حرام ده گناه مزنا تمام گناه نه گناه تمام اخلص ليه بلي ايدي سكني تمام هيا ليه بلي منع كرنا ريا خدي وإنكار كرنا وي ومنع كرنا زيارة بيت الحرام ودرخستنا خلقي وي لجم خدي قناهك مسطرة والشرك جكشتني هي مسطرة وتعالى شي برسبا هذا شيء زام ديما الله يزعل شيء ديما قلتنا كا ما كرمان جاهية دبيتشم دبي فلان كس جيسنة شعبي خدا نابيني شوجنا چاوی هذا شوجنا شعبي يعني شي قرشكي شعبي خلكي بي ها قرشك شعبي ترچوا فلان كس ايه تو جيسنة شعبي ترچوي جيسن شعبي ترچوا تجيسنة شعبي خنا بيشي تباسا جيسنة شعبي خنا كي تباسا قرشكي بود سر شعبي يكيت كي مارو تو پیش که پاشلاته دنا تو بحثانا که میشه که کلمشه که خسر حوالی دنیا به خوش میشه با همینا کاو تو بحثا مارو تو پیش که دورا خوب که مارو تو پیش که پاشلاته بریکات دنا تو بحثا کلمشه گو خسر یکی دنیا امشي معناه في آية خدي ولو بس تمام أصحابي بيخمر شكرن أو شيء ها خبرات بيخمر بينهم أصحابيا دوي مها حرام ده كشتنك كابراجي بو أمي شكن أبوكا والله ما خطا كوامدي إذا أمي وابي بيس بكن أمي وات شعبي ملت ده شعبي إنسان ده أمي محمد وديني محمد وحوالي محمد ما بيس كن نيتاوا أو أجنبا شاكتين ده أما وبكر يدي خو تعالى يا محمد حكمي كشتنات ما هي حرام ده 100% تو بيجي طبعا كشتنات ما هي حرام ده قناة مصنع ليه بلي منع كرنا يا خدي وناهي نخلق ون كمنا ديني خدي ده اي مشركنو اي يهودينو ونمنع خلقي جريا خدي تكم وناهي مسلمان ببن وإنكار كرنا خدا ومنع كرنا زيارة بيت الحرام وناهي نقوم مسلمان هرن بيت الحرام هرن الكعبة زيارة بكن عمراق وحجاق بكن ودخستنا خلقيوي من خلقيوي وجور دلنا خست ما مشركة ما بيغمبر واصحابي جوالاتي ودلنا خست لجم خدي بناكي مسطرة والشرك اف شركاكو من شريكاش خدي لشتكن لسوي عرضي من خدكنا إله من قانونا زدي قانوني خدي متشتكن من قانونا خدي تابجنا دراهني ونش خلا قانونا تشتكن ها من إله ندي من تشتكن أبيا هي مسطرة أب شرك يعني تي إله ندي تشتكن تجهنا كثير عبادة بكي جغيني خدي دلسر عرضا خدي دكائناتا خدي دا وتجي عبدي خدي تش خدينا عبادتنا كتي إله ندي شغله بكري أب هي مسطرة شوي كشتني تمام كشتين جيبونا لبري إنسان بذينا بكا قبا حلالنا كي مسلمان أو خطا كر خدي بخوازي يوي عفو بكي وبخوازي جزائي كشتناوي أو كشتن كريوي جزائي بديدا لتيسا جبوكو أهلي إيمانيا وهالي جنتي ليه وشتكن وشريكا شبتري شتكن ومن عاقل كيش ديني خديتكن ومن ملتي كعبة وجولاتي ودردخن وناهي نخلقنا مالا خدي كعبة خدي
ون بحثا بیان نکن ون بولا محمد و حوالی خو می حرام حلال کرد تیدا کشتن کرد نهایی دنیا عالم ولویا نهایی کافر نها وی شکل المسلمانتين ولا مسلمان ايه خطا نوابيش تمام مسلمان خطاي مزعفة اللي هو ويشتكن هو كفر من إنكار رب العالمين دكن من قانون قدي إنكار دكن من شريك ايش قدي يشتكن من بحثا بيناتن من بحثا خطاي جنيه مسلمان ايه او كده كن ايه بتشوف من دكن مسلمان اهل ايمانه بشيكو باوريا خدي رهبه تمام دبيگو گنهکار شی بی بشیگو اهل ایمانه بی خود تعالی اصل خدای کاری ولو توبه شی نکر بی عمر خودی بکی کا پیا بخوازه یوی عفو بکی و بخوازه شی جزایی دی جهنمی ده پین بده دیتن و دی سوی بشینی جنتی حتی حتی ایوی جنت دبی لگامات لسر کفری مر بی شریکش خودی رو چک کربن عمر بی توبه نکر بی عمر بی اوی آبد رابد دی جهنمی ده بی ولو هنا قنجی وی بی دنیای چی و بنجی خود تعالی حقی واقع نجیبی به دنیای بی بدیدا و مثلا رزقی فرح کی و حالی بی خوش بکی و زنگین بکی حقیقا جاوی البدر بدیدا قالك نخوشی آوی سر بدی علی کی بلا مصیبت آوی سر بدی علی کی یبا با قنجی کریا للآخرت حقی با قنجانینا قالك الذين آمنوا عول ایمان آنی به طیر و عمل الصالحات ناقا ایمان نانی به چقا قنجی کر بیجی او قنجی بی فیده ناکن جون دوورا قریشیان فدیا هر دو اسیران دان و پیغمبر او سربست کرد ده اسیر قریشیان کتبونه دسته مسلمان یک جوان مسلمان بو و یه دیتر بگریا مکه روژیا رمضانه و صدقه فطره بس رمضان کنگی فرض بو ده سالات دوه هجری گل پشتی هجرتی به 2 سالات پیشتی کو اسلام دل و جواکا مسلمان دا بجه بو و هینی نمیش کرنه جیبون ایدی خدا روژی گرتنا مها رمضانی لسروان فرض که ناقا حتی نامی 13 ساله مکه روژی فرض نبو پشتی هاتنا مدینه جی سالات دوا ایدی جنو روژی فرض بو خدا روژی گرتنا مها رمضانی لسروان فرض که بیش روژی گرتن مروبه فقیر و بی آب و نان تینه بیرا روژی گران جبونا بي دبي روجي صدقه فطريجي لسر مسلمانه فرض ك تي روجا فقري يجي بشتي روجي صدقه خويا فطريجي فطره بدا انساني فقير داغو مروب بدل خوشي وبباوري جمالي خوا فقير وبرچيان تير بكن واحتياجي وان بيك بين تمام انا خو بيجي فرض بنا زكاه يجي زكاه كان فرض دا عینی ساله دا خدا جل جلاله زکاتا مال لسر مسلمان دولمند فرض کرد مسلمان زنگین گوته زکاتا خو بده آن گو لازمه گو دولمند هر سال هنگ جمالی خو لگورا مقداری گو خدا جل جلاله بیان کریا بده محتاج به خدا گوتیه تش چقاسی بده تو کاسی ته درخه بیشک اب نظام بگو ضرر بده خودی مال و دولمندان يعني اب نظامات زكاتي زراري نادي ويه دولة من يعني انساني زنگين قابا زكاتا خو بده ويه تعدلي بده نا يعني خوي تعالى چل پاس دابيدش چل پاسي پاسا كي بدي دا پاسا كي وي چي بي 5 دبه دابل 5 دبه پاسا كي بدي مثلا گو 5 دبه دابل 5 دبه تي پاسا كي بدي چي يعني 5 دبه تي نه دبه كي بدي 5 دبه تي پاسا كي بدي چي يعني چي بي يعني خد على 5 دبه دانتا كاد دبه حسيبكم حد بلا دبه چه حسابي دبه 10 مليار چيلك کا فيسيك الوادر ب 10 مليار ہے دبه 20 مليار 6 مليار يلا سيدي انا اي نعم هذا چيلك تدي چيلك ب 5 مليار هنا دبه د گرج ما باتر به يعني 5 چيلك تهاب نيزكا 100 مليار فرد کی یا وش 100 مليار تحقيق بزنك مليار كي تبدي تشيا شو صار قلت هذا مصدى انت مليار كبده فقيره يعني تزار ما بيني باش ام نظام بيجو زلال بدي خودي مال ودوله مندان احتياجات فقير ومحتاج جي بيكتيني وبرسغريكا تنبوني وفقيرتي جناب جباكي دراكي وبرسغريكي جناب انا جباكي دراكي
إقلا زنجين في زكاة خندن إيوه فقيري وحوجة داري وهبي ريحي هف باركرن ومرحمة وحجيكرني قشتكي بدانا زكاة حجيكرن شد بي هف باركرن بمهم عليه ولا بار بكي مرحمة وحجيكرن قشت بي يعني أوي فقير جعبي من اللي قلت مالي وحموكي بديدا هم زكاة قتني بدي فقيري بس آلي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين زافا زما أهل نبي أبا حمد وبصن هرجي الله رب العالمين